Pred nami Šiđan je preprowadzana otvorenim na plošči Kulturno-obrazovnog centra, gdje od 22 hodin budu hrati trubače Danijela Jokanovića zo Šidu, tohoročna najljepša orkestra u Vojvodini i polufinalista u Guči. Mladi budu tiž u čislenih kafićoh i diskotekoh i pohostiteljnih objektoh, a najveće i žiteljoh, jak i po toti roki novi rok dočekaju u visoh u kruhu familiji i prijateljoh. U Šidze porištane za novoročne druženje i živnu noc veljo horucoho varenoho vina i čaju. Na polnoci bude i tradicijni ognjomet. U Bikiću mladi organizovano budu u prostorijog fotbalskog klubu. U mesnoj zajednici Šid zecom podzeljeni već jak 500 novoročni pakeciki, a u opštini nje zabuti ani kolo 2000 migranti, čiji od zeci tiž dostali novoročni pakeciki i drugi darunki.